Яндагони азиз, ассалому алайкум. Имрӯз рӯзи автобити инҷа яхне мефарст ки дар болои банги оғил биғелӣ загаратса кунӣ. Мардуми деҳамон ов надоранд, ов қоқштагиай қариб як ҳафта шид зиёд чи ай тараф меян ов мебаранд ба хирашка қатӣ ягон километр раҳ меян мебаранд ова. Гуфтем рем раҳи ова биканем соз кунем, як ҷо ов тинник мешава, ях мекунад мепара. Хеле чанд рӯз хунук яхе ғавз кардагия имкон надорад соз куниш. Мегем ки заводид кунем. Мегем трактора заводид кунем, наи операторо барвақт баромадан дар болош. Сарака кам буда ёз ай мошин мекашем, мегирем ай мошин саракаро мерезем, баъд заводид мекунем. Бародаро тоқам ана оператор нест ки навор бигира дар вақти кор. Бародари азиз, хай ягон кас ки омад ай деҳа мегем навор гира, наомад ҳеҷ гап не, раҳа бояд мо бирӯем бирем. Ҳозир ҳай мекунем, мерам ва местим руфтагиро нишонту метиҳим. Ина бародаро раҳи руфтагимон, ҳай раҳи хонаиро чанд бор шид руфта истем. Барф кам метава, хеле овуштагиай барф. Марҳамат бародаро, мен бародари монам қадди ҷубора барф айна 1 метр зиёд хандест аст. бо яхай мардуми қишлоқи лайруни боло ов нест. ина об рова кандестем ки байдуни қишлоқа об рава. ина марҳамат бинед. раҳмат кунад гузаштагонро. ин бародар меҳнат кардест. ина ва трактори худаш инара ҳаррӯз тестем хали ова. ана ов бурмалеса худо хоҳад. ов нест, ҷубуро ях кардам, яхбандӣ шидааст. Як метр зиёд барфаро холи ях кандест аст ки об ба ӯ ҷубор пайваст шавад. меҳнат кардест аст бародар. худо раҳмат кунад падару гузаштагоншо. барои худо хайр кардест аст бародари мо. ина ба трактори худаш. ина марҳамат бинед бародаро. марҳамат бинед. мана ин қишлоқи лайруни боло, мана аҳолӣ ҳамаш беов. ана ин қад ҳамаш ҳамихе ҷубор рафтагӣ то анаму кӯҳа. ҳаму кӯҳ меоя, ҳами чашма ҳами хел барбар. ина ов яхбандӣ кааст. ина мардак раҳа руфтест аст. ҷубора кор кардестем об ба қишлоқ биёяд, мардум беов намонанд. мана аъзои қишлоқ, мардуми қишлоқ ҳам омаданд.
نمیده جبورا کوفتیستی او جان بلند های او با فکر موسی سر نمینه ها همون طرف اینجا یخی وازمی که گیا چرا؟ او ایکنن بار جا برای او میروه اینجا به حد یخی وازمی کرده گیا
انا برادرای عزیز شلنگو مو گفتیم کفیدگیان شلنگو هردش سیلندر خفا هردش یک نیم متر یک نیم متر شلنگن هردش کفیدگیان وقتی که می برداری تو آخیره شلنگ روغانه مسئله را میپرنه بیرون برای امو بسش میکنیم همین بسای بعد مییم با بیل کلن میکنیش بعد دست میشود تا اینجا خیر اینا بینندگان عزیز کارمو خلاص شد آوردیم موندیمش اوش خولی کنیم کراینیگمون خیر وای رو رنگای هم خیلی تاجیکی اینا آوی گرم برای آبوزی کراینیگمون هم اینجا بونیم هم خبر فی بلنده بود کی اما پریبار شد رای کراینیک دیگری نمیتوه ای کراینیک مو چکی دیست است او محکم کردن در کار ای کراینیک نیست یک جدگره هیچکه نه معلوم شد که ای پاتروبکا چی دیست است هیچ گپ نیست ای پاتروبکا بچکه هیچ گپ نداره ایشم اوی کردیم کاریم روزای ما آنیقه اینا راه رفتیم او راه شوی کردیم اومدیم اینجا ادیخ این هم خیلی برادر عزیز یک ساعت چی کار کردیم رفتیم بیلش یک خفای وقتی که پسش می‌بینی نمی‌جی که زمین بکنه همون خاطر خیلی به هر حال کار بود شد یک نمی بود بخین بود زنده باشه برادر عزیز باز با میخریم